And also me mo akwaba bidi de afia amankwa tamaklo health tips ewo Adom TV bedroom so e na wo hwe na ne de kan a wo hwa mo akwaba pa 5 minutes o edwada de kosi efia da bia ye disa enkomwe na wo twi mu nyina ye kasafa arthritis ho ye ne doctor Edubu aten kofa bias ye endpoint homeopathic clinic na edin komo na dwumakuo no so on so yasan me nya nim defo bi te so no a ye no mo kasen ti ye ne topic yi wo ka ho asemi de na je so betimi abo odo no ti apart from no e mema no receive check your prostate no scan ni free lab do tu bia obenya scan we no de abeso yasan aha nti me so mema ni nyina take advantage Debra endpoint be check your scanning no e prostate no dog na mo akwaba ye na sepa arthritis no so enya agro enya sanketo akwa tell say no ano na ye hwe age no that's right yes arthritis ya na mpeme obi abitimenya nti ye what the type of arthritis ye be kan say juvenile arthritis juvenile what the word juvenile na say enkwala enti enkwala so etiminya but the rate ya senka akwala betimenya arthritis no e wo form kura sene se panyin benya enti wo mu a omomode ya sa ya de ne ba endpoint pa no behwe mu no omfie ni wa animu 40 years 50 years enti the more ani panyin enti ne ya na embanifo bu bebi wo se eduane nyini na po ebem enti bonza nipa ne nyini no na mobility ekwanya enipa no utimi etentene wonpomu no ente saa so hu enti ente saa enti no wunyini no na sebi wonpo no bebre no antimi entente wonpomu yi eno so kra timi kofa ade efen se arthritis no etimi eba enti ya na mpanyifo ne nya na more pa na se de esika ye no ema ne mema no it depend on the type of arthritis arthritis bi o wa ema enya te se wo hwe rheumatoid arthritis na wo hwe ebia osteoarthritis ya wo hu se osteoarthritis no mema ni nya more esen se de enya but rheumatoid arthritis ema nso nya more sen se de mema enya eni nti wo hwe na ayi no a agiana type of arthritis ai wo ho any type of arthritis bia na kire nipa dodo a ema na se mema enya na wo hwe the causes of arthritis na de yade ye kan se dompe yade ye no obonso obi timinya ye kan se ema waposo etimi ye wo ya ukotodwe anase wa baabi na arthritis na ba no ehonhono na obonso aye stiff upegya empegya wo nan no anase wo part na arthritis na ba no upe na aye dududu upegya empegya no de normal ekofa ba no edoso normal ekofa ne ba ni bi ni se wo be odi nnuane a e contain a lot of uric acid ya nnuane bi ti se meat udi ma na boro so kese na se honambia na ntimi anyi uric acid na free honambia ni mu a ema no edey ema ne ko gu o joint no na ama eno no ye beka na say crystallize of uric acid na ama akonya bibia efen say gout anase obi wo a ono ani honambia no ehu ne ho se ehu o joint no ese adefoforo bi aba honambia ni na asase se ekutia enti eno no obi wo a by virtue say obi wo a o sa autoimmune deficiency disease ni bia etimi e de saade ne ba obi wo so kwa na ye genetics abusua bi wo mu a dompe yade ye wunyini se dan wo de ye beba de obi so wo ha ni fie yade ye wo ni fie ne no ena obi wo so kra no so a ono ane lifestyle ena ko fa saade na ba so hu obi wo adwuma bi a wo ye enti omo amu ye adwuma bi a and put a lot of pressure on the joint so adwuma bi a wo ye no e put a lot of pressure on your joint ya and nonso so no etimi ekofa saade ne ba ana obi wo ha wanya injury wotehwe ni kotodwe ene ko ball ho wan treat ni ye after a while no etimi kofa ade efense arthritis ba injury keke no so hu eno no kra so etimi kofa ade efense arthritis ana wonye exercise enipa da sani wo say wotimi move all the joint ne doso enti wo rest eji say wonye exercise bia no a o joint no it loses that mobility you know so hu cushion no and obi wo so kra no anane de no we yade ene eba enti ni cartilage na e wo in between the bone no obi de etimi wewe na cartilage no bone ba ako akansi ba ako anim na e view enti obi tu ni nan a na obi kotodwe no bone ba ako akansi ba ako anim enti otu ni nan a ase chese yawa wo go through no imagine say o bone mienu na etwi animu very, very, very painful and a very excruciating pains that be eating. It basically no way money normal and pain baby no one. It me fire the FN say
arthritis eba be sue enipa da sani na se de sika ye no ye se wunya sa ya de no ade be mo wonu no se wo joint na wanya no ebe ye kese ubonhu se wo beti pains wo ho ubonhu se that part no wuntimi movie ubonhu se that part no temperature na ho na ye hye edukotodwa ubonhu se honam dua nyina nyunyu no bakotodwe no ho ye hye e bia ayi no problem no wo bia problem no wo no etimi se wo to a ehome mpo ehome se ehome ubonhu se wo kon a utwa wo kon no a entwa na ye very stiff na ho no aye yi se usisi na de ba ya usisi na wo de no so aba eno so the same thing eti joint na ebi mo eka ho na na ene ba bebere ka fo ma mpanimfo bi ho a o ntumi nsori bi ne mema no mpo mema no the same eno so yes ye ho ntun so anzo ne bi no enti tim obi ho kra no ana aye de amanaka waka fom kra waka konwam a wo ntumi nya we eno ne arthritis no end point to me particularly yade bi ha obia say arthritis bi anase egusu ye free scanning for prostate and fertility frɛ yɛn na ne ni nkomo e was 0244 86 7068 0244 86 70 68 yada Dr. Duwate ase health tips na wo hwɛ ye no ɔtona nkwa hoden e wo hɔ a 5 minutes abre ya kan ye ho na yɛn to yɛn komo arthritis no eso yada se